Sebelum mulai doain saya dulu dong, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, malam ini kita akan belajar di kelompok kelima halaman pertama. Ada Pak Sunardi di Pamulang. Ini orang dekat ya. Biasanya kan di Jepang, di Saudi, di Hong Kong, di Taiwan, ini orang Pamulang. Saya Pak Ludu dekat. Insyaallah mudah-mudahan ya diberikan kemudahan. Ya alamal ghuyub fala Amin. yaqudu syai'im min Biar ilmihi wa la ya'udhu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan amin. dalam belajarnya ya. Silakan Bapak Amin. dimulai tahun ya, Biar silakan. nggak males. Insyaallah mudah-mudahan. Yuk. Ada tulisannya belum? Belum, Pak Ustadz. Oh, belum. Nah, ntar ya. Uh, ini nih ada. Belum Silakan tahun. muncul. Belum muncul. Nah, udah nih. Iya, silakan tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamd Alhamd walhamd walhamd ma'al hamd ma'al hamd bilhamd bilhamd lakal hamd lakal hamd wal asr wal asr wal fajr wal fajar bil fatihah bil fatihah. Bagus. fil kitab Fil kitab bil islam bil islam wal wal iman wal iman. Kemudian wamra'atuh wam wamra pendek wamro'atuh gitu Mas. wamra'atuh Jangan wamro'atah, jangan. Hadada ini mah. Wamro'atuh wamra'atuh wamro'atuh wamro'atuh. Kemudian wastaghfirah wastaghfirah gitu ya. Wastaghfirah wastaghfirah wastaghfirah. Kemudian waqtarib pendek waqtarib 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 bismik bismik mal qari mana tadi ya mal Al-Qari'ah. qari'ah A-nya jangan mal ke depan. qari'ah Mal qari'ah. Hadada ya, hadada. Mal qari'ah. Kemudian mal qari'ah mal qari'ah. Kemudian wal adiyat wal adiyat bil marhamah bil marhamah fil ard fil ard alal musyrikin wal musyrikin wal musyrikin. Ini suaranya mirip-mirip Palu atasnya. juga. Kemudian ya ini banyak huruf alif dianggap tidak ada. Ini hamzah wasal. Silakan. Maktasabat Maktasabat. Kemudian maqtatalu maqtatalu di rem ya, jangan tatalu. Maqtatalu diulang. maqtatalu Bagus. Kemudian fil ard fil ard
sayubtiluh, sayubtiluh, pendek salah. Sayubtiluh, 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 kemudian wa maqami, wa maqami, kemudian wa bil akhirah, wabil akhirah. minal goish, minal goish, Jangan goyuz. Minal goyuz. Zo. minal goish, Minal goyuz. Kemudian. wal afidah, Wal afidah. mud, Kemudian. mud'inin, Mud'inin. Kemudian. gisyawah, Gisyawah. Hanya jangan ke H kecil ya. Gisyawah. Gitu. Jangan gisyawah. gisyawah, Digedein. Gisyawah. Kemudian. mu' mu'jizin, Mu'jizin. Kemudian. minal musyrikin, Minal musyrikin. Kemudian. wa ma'wahum, Wa ma'wahum. Kemudian. bil mu'minin, Bil mu'minin. wa mau'izah, wa mau'izah, Wa mau'izah. Wa mau'izah. Kemudian. fi tughyanihim, Fi tughyanihim. Kemudian. wal asal, Wal asal. Kemudian. kamishkah, Kah. Jadi ada ya. Kamiskah. kamiskah, Kemudian. fihasmuh, Fi hasmuh. Fi hasmuh. Kemudian. la la tu'akhidna, La tu'akhirna. La tu'akhirna. Kemudian. gufranak, Gufranak. Kemudian. pindah dong. Oh iya. Yuk silakan. Amina dihentikan jadi amin. Mad ada disukun ya. Silakan. Amina, amina, Amina dihentikan jadi amin gitu ya. amin, Kemudian. bista'in, Nas. nasta'in, Nasta'in. Kemudian. muhtadin, Hadadanya ke dada. Muhtadin. Istri bapak ini masih muhta, kecil. Hak kecil. Muhtadin. Hadada. muhtadin, Muhtadin. Kemudian. ainal, ainal yakin, Ainal yaqin. Kemudian. waturisinin, Waturi sinin. Kemudian. yakdzabun, Yakzibun. Yakzibun. yakdzibun, astagfirullah. Silakan. Yakdzibun,
yakdzibun. Kemudian mustahzi'un. hanya masih ke H kecil. Oh, Mustahziun gitu. mustahzi'un. Jadi nggak boleh kayak minum air anget. Itu H kecil. H. Mustah, Rehan. mustah, Bukan H mustah. Alhaakumut. H dada. Alhaakum. mustah, Mustah. mustah, Heeh. mustah, Bukan. Mustahziun. mustahzi'un. Mustahziun. Kemudian. Mu, kurang naik. Mu'ari. Iya. Oke yang ini. Mu'ridun. 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 Kemudian. Muslihun. Muslihun. Fil auqad. Fil uqad. Kemudian. Idza hasad. Idza hasad. Fi tadlil. Fi tab do ya. Fi tablil. Kemudian. Fi tadlil. Fi tablil. Kemudian. Ashabil fil. Ashabil fil. Kemudian. Yakhtalifun. Kha. Yakhtalifun. Kha. Yakhtalifun. Kha. Yakh. Yakh. Ya. Yakh. Yakhtalifun. Yakh. Yakhtalifun. Iya. Yakhtalifun. Kemudian. Yakhtalifun. Iya. Kemudian. Minal mumtarin. Minal mumtarin. Kemudian. Bentar, dipindahin dulu. Maknanya. Ah, nih. Ya, ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaumuhuma lana abidun. Wa Wa qaum. qaumuhuma lana Ya, wa terus. qau wa Oh, kau. qaumuhu Kau dan wa aku suka den kau. Kau, jangan kau. Kau. wa qau Kau. wa qaumuhuma lana abidun. Wa qaumuhuma lana abidun. Kemudian. Wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma bainahuma la'ibin. Kemudian. Dzalikal fawzul az Jangan, Dzalikal fawzul nggak boleh, nggak azim. boleh buru-buru ya nih. Zalikal fauzul azim. Ayo, nggak usah buru-buru, ayo. Dzalikal fawzul azim. Itu ya, kemudian. Kadzalik kadzalika ni ini ketutupan Pak. Itu kan Mas. Ya, tutupan aja. Kadzalika najzil muhsinin. Kadzalika kadzalika najzil muhsinin. Kemudian. Wahum la tash'urun. Wahum la yash.
Sin. Astagfirullahaladzim, iya. Saya Ah, suka kebalik nih. iya, ingat-ingat ya. Wahum la ya wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Mm-mm. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Kemudian, Bapak. Fil adha Ya, yang ini. Fil adabi. Tanya saya. Ya, silakan. fil Ini yang ini. fil Pendek. adha fil Ya, adabi mustarikun. tanya pendek. Fil Fil ad. fil Ya, Bapak. fil adabi mustarikun. Fil adabi mushtarikun. Ulang lagi. Fil adabi mustarik. Tanya pendek. Tanya Fil pendek. adabi mustarikun. Fil adabi mushtarikun. Kemudian. Malakum malakum la tanasarun. Malakum la tanasarun. Kemudian. Wa aktsaruhumul fasikun. Wa aktsaruhumul fasikun. Kemudian. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Kemudian. A'lamu a'lamu ma la ya'lamun. A'lamu ma la Oh iya, ta'lamun. bolak-balik mulu sih. Capek. A'lamu Nah, ma la ta'lamun. iya sabar. Kan baru ketemu sayanya baru sekali. Udah hebat nih. Udah ikro 5. Orang-orang mah dari ikro 1. Palulu dulu ikro 3. Nyoba. Udah gitu. Ah Pak Ari, kayaknya belum bisa ikro 1. Ikro 1 langsung. Udah 5 ke 6. Ke 1 lagi ke 5 gitu. Iya. Nggak apa-apa karena memang kan gimana ya. Kita tuh bukan nggak pinter. Cuman kita kan baru belajar. Harus di, Baru belajar. Harus harus pulang. dicoba ya, Pak. Bener. Ya silakan. Min haitsu la yash'urun. Min haitsu la yash'urun. Kemudian. Dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Kemudian. Wa tawasau bil Saw. mar. Watawasaw. Wa tawasau bil marhamah. Watawasaw. Saw ya Pak ya. Watawasaw. Watawasaw bil marhamah. Diulang lagi Pak. Saw. Wa tawasau bil marhamah. Watawasaw bil marhamah. Kemudian. Irama dzatil imad. Iramada. Iramadatil imad. Kemudian. Wa fi auna Pendek. Wafir. Wafir. oh iya. Wa fir'auna dzil auna. Wa Autat. fir wa fir'auna dzil aut.
Au hamzah ma ain ya. Au, Wa bukan fir ain ya. wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Insyaallah nggak lama Bapak pinter ya, penting rajin aja. Banyak belajar juga di grup umum ya Pak ya, ada Bu Wildan, Bu Rahma, juga ada yang lainnya ya insyaallah. Ya, insyaallah. Ada Bu Rehan, Bu Siti Rehan yang tadi juga ya rajin beliau insyaallah. Ya, silahkan. Kemudian Fil fulkil mashhun. Fil fulkil mashhun. suaranya aja nih masih nyumbang ya Pak ya. Iya. Kalau nyumbang itu nyumbang semen buat pesantren, jangan nyumbang lagu. Tapi nggak apa-apa, Insyaallah. proses. Bapak kegiatan di mana hari-hari? Di ini Pak, di apa namanya? Di lapangan. Di lapangan main bola Pak? Biasa Pak, keliling Pak. Oh iya, alhamdulillah ya. Punya kegiatan ya. Baik. Kegiatan. Fil fulkil mashhun. Kemudian Wa nahnu lahu muslimun. wa nahnu lahu musin kecil ya. Muslimun. Ayo Pak. Wa nahnu lahu muslimun. Nyumbang ya Pak. Tidak apa-apa. Wa Lebih. nah mana sih? Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Kemudian Pak. Famalakum kayfa tahkumun. Fama lakum kaifa tahkumun. Kemudian Wa Pak. ma kanu Ini muhtadin. Bapak suara hanya agak mengganggu itu ya pendengaran orang. Jadi terlalu meh meh gitu ya. Ke telinganya sakit. Biasa aja Pak. Apalagi hadada. Nih, hadada nggak boleh ada desahnya. Kalau H kecil masih mending Gak ya. desah. Tapi itu jangan terlalu banyak desahnya. Nih, cukup ini hadada. Wa makanu muh tuh. Muh nggak sakit di telinganya. Muh tadin gitu ya Pak, itu hadada. H kecil Bismillahirrahmanirrahim. Tahu ya Wa Bapak. wa ma kanu muhtadin. Wa makanu muhtadin. Nah, lagi Pak. Diulang Pak. Iya. Wa ma kanu wa ma kanu muhtadin. Kalau saya itu habis nafas saya, Pak. Kok habis Pak? Kok bisa habis? Iya, kalau gede itu kehabisan nafas. Oh, kehabisan jangan dihabisin Pak. Ya, ntar lama-lama dilatih ya, kan ada tekniknya. Ada tekniknya Pak. Wama kanu muhtadin. Itu ya Pak, nanti bisa lama-lama insyaallah ya. Tenang aja. Kemudian La yuflihul kafirun. la yuflihul kafirun. Ini lucu nih Pak Lulu nih Pak. Kata Pak Lulu apa tuh? Jangan habis napas, nanti dikubur Pak. Bisa aja nih Pak Lulu nih. Tumben. Dia mau dibilang ini Pak. Biasanya kan sering saya omelin. Lu ngaji aja tiap hari. Belajar kagak saya bilang gitu. Kalau kata kasarnya, tapi saya nggak berani kasar. Dia sekarang
belagu rajin gitu loh ngikutin kita. Padahal mah dia sambil mau tidur-tiduran gitu ya. Tidak apa-apa lah kesetiaannya, terima kasih malam ini sudah menemani. Kemudian apa yang ini? Huwal. Bismillahirrahmanirrahim. La yuflihul kafirun. La yuflihul kafirun. Kemudian Huwal Huwal. Huwal. huwal khusranul mub. Huwal Putus-putus, Pak. khusra. Jangan putus-putus, Pak. Jangan diputus-putus. Sambungin sekalian, Pak. Maafkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Huwal khusranul mubin. Huwal khusranul mubin. Kemudian Bil akhirati hum yuqinun. napasnya. Bil a bil akhirati hum yuqinun. Kemudian Pak. Wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Kemudian Bil ajib tawayas harun. bil ajib. Bil ajib. Bil Oh, bil sih. ajib. Hobi sih Pak. Lihat Bal nih Pak. astagfirullahaladzim. Faktor Iya. ngantuk apa ini? Bisa jadi. Ayo Pak. Bismillah. Bal ajib tawayas harun. Bal ajibta wa yaskharun. Kemudian Pak. Kadzalika naf'alu kadzalika naf'alu bil muh Bil muj kadzalika naf'alu bil bil muhrimin. mujrimin Pak. Bil Jim itu mujrim. Pak. Ngantuk ya si Bapak nih. Bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil Bilnya mujrimin. jangan buru-buru Putus Bapak. ya. Nih Pak ya dengerin ya Pak. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Ya Pak. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. B-nya jangan buru-buru. Jangan. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Jangan buru-buru Bapak. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kenapa ada bil mujr? Kenapa ada ke tenggorokan? Biasa. Gitu Mujrimin. aja biasa. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Iya, kemudian sana sih. Pendek, pendek. Sanasimuhu alal khur khur ya Pak. Kha ya. Ya, khurtum. Kha ya. Sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu alal khurtum. Kemudian Wahadzal baladil amin. wahadzal baladil amin. Kemudian Makanu makanu bi
ma kanu bihi Hanya yastahzi'un. jangan tah. Lagi. Aduh. Enggak apa-apa. Ada deh ya Pak ya. Nanti dilatih. Nih Pak dengerin. Makanu bihi yastahzi'un gitu Pak. Itu kalau yang tah yang ada desahnya sama H yang nggak ada kecil. desahnya itu tandanya itu yang apa, Pak? Kalau H kecil yang ini Pak. Nih. H kecil. Nih Pak. La yuplihul. Ini boleh di H ini mah boleh. Walaupun Oh, Bapak jangan terlalu apa? Jangan terlalu jangan Bapak dong, seksi. Pak. Pak Ari jangan Kenapa Pak? Bapak ah. Ah? Nardi Emang aja berapa? jangan Bapak. Emang umurmu berapa? Baru 38 udah dipanggil Bapak. Oh, nggak apa-apa. Itu kan Pak Lulu juga 40, Pak. Mm-mm. Kita saling Nggak enak. menghargai. Oh, jangan. Kalau saya nggak biasa, nggak sopan. Kecuali Pak Lulu sama saya, asem gitu. Eh, nggak apa-apa, membiasakan. Karena saya di dunia pendidikan tuh begitu, Pak. Dulu saya waktu umur 23, 25 masuk ke sekolah tuh, ngajar. Saya dipanggil sama bapak-bapak, bapak, pak, Pari, gitu. Biasa nggak apa-apa. Ketuaan ah. Gitu. Ya terserah lah. Sekarepmu deh, sekarepmu. Iya. Cuman saya nggak biasa, Mas. Mas Nardi deh tuh ya. Mas Ya, Nardi. sip. Ya silahkan. Tapi Pak Lulu nggak dipanggil Pak Lulu, dia enak-enak aja, nyaman-nyaman aja karena udah tua kali dia ya. Ayo, bisa jadi. Ini H ini apa ya nih? Ini H, iya. H kecil itu boleh kalau kayak bapak, tapi jangan terlalu seksi Pak. Jangan layup lehul, jangan gitu, cukup layup lehul H, rahmah, rehan gitu aja. Nah H ini H gede nih Pak. Wabil akhirati hum. Bapak latihan tiap hari ada di surat itu ya. Alhaakumut takasur. Alha tuh H gitu. Wainul likulli humazatil lumazah gitu hanya ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa proses kan Bapak. Tugas saya nggak enak biasa manggil Bapak. Saya sama Pak Lulu juga Pak Lulu tuh wajahnya kayak gubernur DKI loh. Dia nanti Bapak ketemu dia ya. Masya Allah gantengnya Pak Lulu. Pak Nardi juga tapi saya belum tahu. Ya gitu Pak ya. Hadada, ada kecil gitu. Nggak apa-apa proses ya Pak ya. Tadi sampai mana sih Bapak tadi? Ini ya. Sanasimuhu alal khurtum ya Pak. Sanasimuhu, Nggak bisa. sanasimuh, Nggak bisa. sanasimuhu, Gitu. sanasimuhu ala, Alal. sanasimuhu alal khurtum. Nggak bisa. Sanasimuhu alal khurtum. Ya, nanti saya ajarin lagu ya Bapak ya. Kemudian. Waha, wahadzal baladil a, a, Baladil ini waha, biasa aja. Baladil kecil. wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Kemudian Makanu bihi, makanu bihi yastahzi'un. hadada yastahziun. Iya, Hadada. yastahzi'un. Yastah. Maka makanu bihi yastahzi'un. Yastah. Makanu bihi yastahziun. Dah, Kemudian. tuh. Mm-mm. Dah, begitu gitu habis tuh. Tuh, iya. Dah, Iya enggak. dah. Tenang aja ada tekniknya. Yang penting Bapak udah bagus, udah bisa baca nih. Tenang ya. Wa ma kana minal musyrikin. Wa Wama. ma Terus coba lagi. Ya. wa ma kana minal musyrikin.
Wa ma kana minal musyrikin. Kemudian Pak. Hum. Hum, Humul. humul Humul. Humul. Ya. Humul. humul yauma mustaslifu astagfirullahaladzim. Sin kecil. Humul humul yauma mustaslimun. Humul yauma mustaslimun. Ayo latih apa ya? Terus. Hiro 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 Itu hiro kan sirota. Itu kan Fatihah, Pak. siro. Sirota. Sirotokal mustaqim, Bapak. Aduh, benar-benar nih. Iya. Grogi, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak. Tadi pinter. Tadi mau Bu Rehan nggak ada salahnya tadi. Bagus. Siro Iya. sirotokal sirotokal mustaqim sirotokal mustaqim Takin. siro sirotok sirotokal mustaqim. Sirotokal mustaqim. Gitu, Pak ya. Kemudian yang ini. Ya, abadan dihentikan jadi abada. Ini namanya dua patah dibaca satu jika dihentikan. Ya silakan Pak. Abada Abadan abadan dihentikan jadi abada. abadan ya Iya. Abadan dihentikan jadi abadan. abada. Iya. Kalau abadan dibaca pendek ya Pak. Enggak, maksudnya kalau abadan itu nanti berlaku hukum lain. Kalau abadan itu nanti airnya tergantung ketemu huruf apa. Bisa jadi idhar, bisa jadi idgom, bisa jadi ikhfa gitu. Belum, tergantung setelah tanwin ketemu apa. Tapi kalau dihentikan pasti jadi abada. Kalau dihentikan jadi panjang gitu loh Pak. Ya. Abadan Abadan, abada abada abada. Iya, abada. Kemudian yaumal qiyamati wasna. yaumal qiyamati jangan zai. Wazna. Wasna Iya. yaumal qiyamati wasna. Yaumal qiyamati wazna. Gitu, Pak. Wal adiyati dubha. Wal adiyati dhabha. Panjang ya Pak. Iya, kan dihentikan jadi madiwad. Wal adiyati dubha. Haknya hal Kemu lagi ya. H kecil itu Hak yang kecil yang ya, bener Bapak ya. boleh nggak desah seperti itu boleh, tapi jangan terlalu desahnya jangan terlalu banyak gitu ya. Fal Mm-mm. fal muriyati qadha. Fal mu Falmu ya fal falmuria falmuriyati qadha. Kemudian fal mughirati subha. falmugirati subha. Kemudian Fa'asarna bihi naq'a. fa'asarna bihi naq'a. Fa'asar ya sa. Kemudian Fawas fawas Fawasatna bihi jangan jam pawasot. Bapak jangan pawasot. Pawasap. fawasoto Sa dulu. fawasoto Pawasap. Pawasap. fayasato. Pawasap. Gitu. Fawasatna bihi jam'a.
Fawasatna bihi jam'a. Kemudian wa khalaqnakum aswaja. jangan as tapi az zaitun Zainab Ash, 00 ash, z z ash, azka az jangan aska ash, azwaj. ash, 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 Jangan ada wa anginnya. Bapak, ash, ash. pan di Jakarta tadi Betawi kita punya dulu pencerama Pak Zainuddin. Bukan Pak Sainuddin, Pak Zainuddin. Zainuddin MZ tuh. Zaitun, Zainuddin. Zainab. Jangan Saitun, jangan ya Pak. Za, Ayo Pak. za, za. Za. Ya, kan kalau jet keras, kita mau nonton itu yuk bola yuk Persija di Jakarta, Persija. Nah, ja-nya Bapak rapun. Kita nonton Persija di Jakarta itu pakai Z gitu, Z-nya ya. Bukan nonton Persisa di Jakarta, bukan jadi sa, tapi Z. Zai apa ya? Yuk. Wa khalaqnakum aswaja. Ya, Bapak hutang Z ya. Wa khalaqnakum azwaja kayak suara lebah. Ash, ash, Jangan ash, ada anginnya jangan keluar. Az. ash, Jangan azwaja. Iya. ash. Iya, kemudian Wa kha waja'alna nawmakum jangan buru-buru. subata. Matobi. Wa ja'alna naumakum subata. Ayo, Pak. Waja'al waja'alna waja'alna naumakum subata. Subata, ya. Subata. Waja'al ain. Waja'alna naumakum subata. Ayo, Pak. Waja'alna naumakum subata. Kemudian Bil akhsarina bil akhsarina bil, akh bukan bil bil akhsarina a'mala. bil akhsarina a'mala. Bil akhsarina a'mala. Kemudian yuhsinuna sub yuhsinuna sun'a. yuhsinuna sun'a. Ka Kemudian kanu apa ya Pak Ustaz? Agak naik. Oh Agak iya. naik Pak Ustaz ya. Nah ini. Kanu min ayatina ajab. Kanu min ayatina azi. Ajaba. Kanu Ajaba, Bu. kanu min ayatina ajaba. Kanu min ayatina ajaba gitu Pak. Ya. Kanu min ayatina ajaba. Bagus. Kemudian Wazidnahum huda. wazidnahum huda. Kemudian yad Fasawfa yad yad'u subura. fasawfa yad'u subura. Kemudian
ويصلى سعيرا. Wa yasla sa'ira. Baik. Satu lagi apa ya? Oke. Kayaknya Udah malam ya, Pak? udah malam lumayan, tapi tidak apa-apa. Bapak awal udah bagus ya, pertama sudah bagus, tinggal latihan. Nanti ada beberapa huruf yang perlu kita latih. Ini tuh Pak Lulu udah lowbat katanya, udah turun. Borehan, ini nggak apa-apa. Yuk, satu lagi, semangat. Anitatin. Aniatin, anitatin. Aniyatin, iya. Iya. Aniyatin. Aniatin. Kemudian Pak, Aniyah. dihentikan jadi aniyah. Ada ya Pak ya, jangan aniyah. Aniyah. Benar. Ada. Aniyah. Aniyah. Iya. Aniyah. Kemudian Tasla naron hamiyah. tasla naran hamiyah. Kemudian Tusqa min aini a. ainin. Tusqa Min. min Min. ainin a. Tuskomin. Tuskomin. Ya, astagfirullah. Bismillah. Tusqa tusqa min ainin aniyah. Tuskomin ainin aniyah. Kemudian Lisya lisya'iha lisya lisya lisya'iha radiyah. lisaiha radiyah. La yas la yasma'u fiha lagiyah. La yas la tasma'u bukan yasma'u ya. La Iya, tasma'u. astagfirullahaladzim. Ya lagi. La tasma'u fiha lagiyah. La tasma'u fiha lagiyah. Kemudian Malam ma malam tuhita bihi khu khuirah ya Pak ya. khubro khubro khubro. Khubra Iya, iya. mala malam tuhita bihi khubra. Malam tuhita bihi khubra. Biha Kemudian bihadzal had bihad ya ini. biha bihadzal hadithi asafa. Bihadzal hadithi asafa. Iya, kemudian. Manahnu bi manahnu bi mustai Taikinin. Tai. manah manahnu bi mustayqinin. Manahnu bimustaiqinin. Kemudian. Wahu wahuwa khairul ha wahuwa khairul hakimin. Wahuwa khairul hakimin. Hal ayak Hal hal ata. ah Hal hal ata. ayah Hal ata. hal Ata. ata ya astagfirullah. Hmm. Hal ataka hadisul hal ataka hadi hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadithul junud. Kemudian.
Fir'auna fasamud. Wasamud. Fir'auna Fir wasamud. Fir'auna wasamud. Fir'aun dan kaum Samud ya. Fir'auna wasamud. Kemudian idza waqa'ati. Idza waqa'atil waqi'ah. Wa'nya panjang. Idza waqa Bukan. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Kemudian laisa. Wal ardi wa ma Yang atas dulu. ta. Laisa. Laisa. Laisa Astagfirullah. liwaqatiha kadzibah. Ngantuk sih, Bang. Laisa. La yasali waqa'ati. La yas La yasali waqa'atiha kadibih. Kadzibah. Kadibah. Astagfirullah. Kadibi. Ayo lagi. Laisa. La yasali wa la y- La yasali waqa'atiha kadibah. Laisa liwaqatiha kadzibah. Kemudian wal qamari idza Wal talaha. qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Kemudian Wal ardi wa ma tohaha. wal ardi wa ma tahaha. Alhamdulillah, Bapak sudah banyak kemajuan ya. Tinggal diulang-ulang. Ini baru halaman 9. Nanti Bapak masuk halaman 10 dengan saya. Dengan yang lain silahkan belajar aja terus ya. Alhamdulillah Siap. tepat pukul 12 kurang 2 menit. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.